Poštovane kolege, dobar dan. Ne srećemo se prvi put, imali smo prilike da se viđamo do sada. Posle dugo godina rada u nastavi i 15 godina rada na udžbenicima, evo sad imam priliku, čast, mogućnost da vam predstavim novi udžbenik Prirode i društva za 4. razred u izdavačke kuće Vulkan. Udžbenik je u potpunosti usklađen sa novim planom i programom nastave i učenja, tako da prati sve one tematske celine koje su programom i predviđene. Sam udžbenik je podeljen u 2 knjige. U prvoj knjizi nalaze se prve 2 teme, to su prirodne i društvene odlike Republike Srbije, naše zemlje, Republike Srbije, zatim čovek kao prirodno i društveno biće. U drugoj knjizi su elementi koji upućuju učenike na osnove hemije i fizike, to su materijali. I 4. tema, prošlost naše zemlje, odnosno prošlost Republike Srbije, koja se direktno vezuje za istoriju naše zemlje, odnosno za istorijske elemente koje će učenici učiti kasnije u drugom ciklusu nastave i učenja. Ja ću se zadržati najviše na ovom geografskom delu koji se nalazi u prvom delu udžbenika, odnosno prirodne i društvene odlike Republike Srbije. Ova tema podeljena je prema nekim tematskim jedinicama na 4 celine. To su odrednice Republike Srbije, zatim prirodne odlike Republike Srbije, društvene odlike Republike Srbije i na kraju prirodni resursi i održivost. Svaka tema počinje pregledom ključnih reči, gde su dati osnovni pojmovi koji će biti obrađeni u okviru te teme. Svaka tematska jedinica, kao što sam već rekao, na početku ima uvod koji učenicima pomaže da se pripreme za ono što će biti izlagano u toj tematskoj jedinici. Najčešće su to pitanja vezana za gradivo koje su izučavali u okviru predmeta Svet oko nas u 1. i 2. razredu, odnosno Prirode i društva u 3. razredu. Ovim se ostvaruje osnovni ishod i zadatak predviđen nastavnim programom, a to je da učenik savlada gradivo 4. razreda tako što će izvršiti sistematizaciju i klasifikaciju svih osnovnih geografskih pojmova i uspeti da ih primeni time što će znati da ih objasni, znači da objasni veze između njih i znači da ih pokaže na karti. Ovde dolazimo do osnovnog geografskog učila, a to je karta. Nastavni program predviđa, odnosno propisuje da karta ne bi trebala da bude sredstvo na kome će učenici samo pokazivati ono što su naučili, već da bude osnovni izvor njihovih znanja. Pa tako svaka tematska jedinica je praćena minimum jednom kartom koja pomaže učenicima u ovladavanju gradiva ili obnavljanju prethodno stečenih znanja. Evo ovde imamo primer gde je karta u funkciji obnavljanja stečenih znanja, a zatim i primer gde je geografska karta, odnosno geografski prikaz, omogućava ovladavanje novim gradivom. Pa tako dajemo uvod da učenici na osnovu prethodno stečenih znanja odrede položaj Srbije na teritoriji Evrope, a zatim da kada su se upoznali sa 10 podunavskih zemalja uz pomoć karte kao osnovnog učila odrede koje su to države i da ispišu redosledom u odnosu na tok Dunava, odnosno od njegovog izvorišta do ušća.
Karte su tematski rađene, odnosno namenski rađene za ovaj udžbenik. Znači, svaka karta je u funkciji izlaganja određenog gradiva. I ovde kada govorimo obnavljamo o vrstama saobraćaja, ono što su učili u 3. razredu u okviru predmeta priroda i društvo, sada povezujemo sa saobraćajnicama koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji povezuju teritoriju Republike Srbije sa drugim delovima Evrope, severnom, zapadnom, istočnom, srednjom Evropom, zatim sa Bugarskom, Grčkom, izlazna mora i dalje prema Aziji. Trudili smo se da zadaci koji prate to osnovno gradivo budu i pomalo neobični, da podsete na nešto što smo mi možda radili u našoj mladosti, a današnja deca to ne praktikuju, kao što je recimo ovaj zadatak da uzmu kovanice, naše kovanice, da stave ispod papira i da olovkom osenče i da tako dobiju u stvari slike naših kovanica, odnosno vrednosti dinara u kovanicama. Što se tiče ostalih zadataka, kao zadatak plus, znači onaj koji treba da motiviše, nalazi se ovde pregled papirnih novčanica i ličnosti koje se nalaze na njima. Učenik ima zadatak da pronađe kratku biografiju i značaj svake od te ličnosti kako bi znao zbog čega je ta ličnost uopšte dospela, imala zaslugu da dospe na novčanicu, na prednju stranu novčanice, a i da uoče značaj te ličnosti za našu zemlju, za Republiku Srbiju. Pregled koji je dat na kraju svake teme u vidu mape znanja, odnosno u vidu pregleda pojmova, je sugestivan u smislu da učenik lakim, brzim pregledom može da vidi šta je u okviru te teme obrađeno i šta je bitno da savlada kada završi sa izučavanjem ove teme. Pa tako recimo u ovom slučaju, kada govorimo o osnovnim podacima o Republici Srbiji, imamo pregled teritorija, položaj, granice, simboli, valuta. To su osnovni pojmovi koje treba da znaju. Osnovne odrednice Republike Srbije o kojima je bilo reči u prethodnoj temi. A zatim, kratkim pregledom, svaka od ovih odrednica je dalje raščlanjena i učenik tačno zna šta je to što mora da zna nakon izučavanja ove tematske jedinice, a na nastavniku je da proceni na osnovu nivoa iznetog gradiva, odnosno u odnosu na nivo usvojenog znanja kod učenika, da i to znanje oceni. Udžbenik je ilustrovan ne samo kartama, već i brojnim fotografijama koje pomažu da učenik bolje uoči sve one geografske pojmove koje mora da klasifikuje i da zna da ih posle pokaže na karti, da ih objasni i pokaže na karti. I to smo se trudili da sve fotografije budu u što većoj rezoluciji i što većem formatu, bez obzira na prostor koji zauzimaju, da bi bili uočljivi i reprezentativni prikazi onoga što treba da ilustruju. I evo ga ovde još jedan primer radnog zadatka gde na osnovu karte gde je dat pregled planina sa njihovim visinama, učenik treba da na osnovu geografske karte
koju ima u učionici ili u svom atlasu ili pronađe na internetu, učenik treba da popuni i samim tim u toku same obrade tematske jedinice on usvaja i proverava usvojena znanja. Zadaci koji su dati didaktičkoj aparaturi, a sada primenite novo znanje i odgovorite na pitanja, uglavnom nisu reproduktivnog karaktera. Znači, ne traži se od učenika prosta reprodukcija znanja, već se zahteva da učenik poveže sva ona stečena znanja, sve one elemente o kojima je učio i da primeni ta svoja znanja, kao recimo ovde, znači da odgovori na određene zahteve, ali i da popuni nemu kartu po zahtevu iz zadatka. Karte u udžbeniku ne samo da su tematski rađene, odnosno rađene namenski za ovaj udžbenik, već su i sve u velikom formatu, tako da svi prikazani elementi na kartama su jasno vidljivi i precizno objašnjavaju gde se određeni geografski objekat nalazi, pa je učenicima lako da ga pronađu na karti i da i sami dalje traže na karti određene pojmove koji se od njih zahtevaju. Ilustrovanje udžbenika obogaćuju veliki broj fotografija, o čemu sam već pričao, a te fotografije su i u funkciji podsećanja prethodno stečenih znanja, kao što je ovde slučaj sa životinjama, odnosno biljkama, najčešćim životinjama i biljkama naših krajeva, kao i o delu koji se odnosi na novo gradivo, a to je ono što se tiče zaštićenih, u ovom slučaju zaštićenih i retkih, odnosno ugroženih vrsta biljaka i životinja. Naravno, ne završava se samo na tome, nego i na zadatku da učenici sami prouče koje su to još neke ugrožene vrste o kojima treba nešto da nauče, da pronađu njihove fotografije ili da ih nacrtaju i da napišu kratak tekst o njima. Ilustrovanju osnovnog teksta ne doprinose samo karte i fotografije, već u ovom društvenom delu, odnosno delu koji se odnosi na stanovništvo Republike Srbije, nalazi se i veliki broj grafikona koji pomažu da učenici vrlo lako, vizuelno razumeju i usvoje određena nova znanja koja su pred njih postavljena nastavnim programom. Svi ovi elementi o kojima sam govorio pomažu kako učenicima, tako i vama da uspešno ostvarite sve ishode koji su postavljeni nastavnim planom i programom, pa vam u tome i želim sreću i uspeh i sa tim bih vas pozdravio i do sledećeg viđenja. Srećno.